Gost naslovnih strana, politički analitičar Mišel Zubenica. Dobro jutro. Dobrodošli u naš studio. Evo da krenemo od naslovnih strana. Ono što jeste prva vest i što bi trebalo prvo da pomenemo jesu naše odbojkašice. Hiljade navijača u Beogradu pozdravilo srpske odbojkašice koje su zlato iznele na čuveni balkon. Čekat ćemo vas ovde i iz Tokija. To su naslovne strane danas. Evo u večernjim novostima Brankica Mihajlović kaže i Bobi i Teo su me spremali za zlato. Slavile smo uz Anu Bekutu i Mileta Kitića. Lepo se slavilo, ali imalo je i zašto da se slavi. Upravo tako, zaista jedna lepa, radosna vest gde su reprezentativke naše odbojkašice obradovale celu naciju sa ovom titulom i zlatnom medaljom i zaista su na pravi način prezentovale našu zemlju i učinila se svima ponosnim i ja se nadam da će tako i nastaviti, da će još puno radosti doneti građanima Srbije. I negde ovakvi sportski uspesi su nešto što nas čini prepoznatljivim u čitavom svetu u tom smislu da to je možda i najbolja slika koja nas prati i lepo je da se dešavaju ovakvi uspesi. Evo da pogledamo naslovne strane i da vidimo šta je to što danas pišu u Blicu. Danas Srbija između velikih sila. Zapad ne pita za Rusiju, sad ga brine Kina na Balkanu. Širenje uticaja Rusije u Srbiji i regionu nije više najvažnije pitanje za Zapad. Na sastancima sa srpskim zvaničnicima listom svi zapadni političari pitaju za ulogu i poslove Kine. Dakle, nije Rusija više u fokusu kao što je sada postala Kina. Pa ako pogledamo svih prethodnih godina koja je velika sila najviše došla i povećala prisustvo na Balkanu, to je svakako Kina. Kad vidimo samo njihove strateške projekte u ovom regionu, što se tiče izgradnje autoputeva, pa zatim privatizacije Železare, sada i RTV Bora i neki drugi projekti koji su vezani za njihov strateški najznačajniji nacionalni projekat, a to je Put Svile, koji treba upravo da prolazi i kroz region Zapadnog Balkana i kroz našu zemlju. Vidjet ćete da su zaista oni neki način bacili oko što se tiče njihovog uticaja na ovom prostoru i da su trenutno mnogo prisutniji nego što je to Ruska federacija. Svakako, na primjer, pre 10 godina može za Evropsku uniju, koja ipak gleda ovo područje kao svoju interesnu sferu, da su vidjeli kao Rusku federaciju najveći konkurenta. Međutim, realno i objektivno Rusija nema ni toliko interesovanje, a ni samo prisustvo u Srbiji i u našem okruženju, već Kina koja je jedna narastujuća sila koja ima tendenciju da postane i ekonomska sila broj 1 ispred Sjedinjenih Američkih Država. Oni vide ovaj region kao odskočnu dasku za širenje na prostor Evrope i Evropske unije i zato će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države kao taj zapadni blok morati mnogo više da povedu računa što se tiče širenja kineskog uticaja na Zapadnom Balkanu. I šef diplomatije Ivica Dačić je govorio da je položaj Srbije u Kini privilegovan. Pažljivo smo gradili te odnose i retko koja zemlja može da se pohvali značajnim posetama kineskog rukovodstva. Srbija je jedna od zemalja koja je svakako najveći prijatelj Kine u Evropi i najviše koristi mogućnosti kineskog investiranja. Ovo je samo još jedan pokazatelj ispravnosti politike Srbije koja razvija odnose sa zapadnim zemljama, ali i sa Moskvom i sa Pekingom. Jeste, zaista malo su sve bili iznenađeni kako to da Srbija kao jedna mala zemlja uživa tako poverenje i takvu partnerstvo i saradnju sa jednom velikom ogromnom silom. Kako se dolazi u tu poziciju? Pa jednom uspešnom diplomatijom, lobiranjem, dakle ponuđeno konkretnih nekih stvari jedno tako velikoj sili. Kina je videla svoj interes da bude prisutna u Srbiji, dakle zbog našeg geografskog položaja, da je Kina vidjela da može upravo iz Srbije kao baze da se širi na ostale prostore jugoistočne Evropi, a onda i na samom celom evropskom kontinentu. Jednom iskrenom politikom također naše zemlje prema Kini. Dakle, Srbija, bez obzira što je usmerena ka evropskim integracijama, sve vreme gradi veoma dobre odnose i sa drugim velikim silama, uključujući tu Moskvu i Peking, a i sama Kina to zna da ceni upravo kao na primjer u odbrane našeg suvereniteta, integriteta na Kosovo i Metohiji, ali pre svega ja bih tu istakao značajnu ekonomsku saradnju Srbije i Kine, pošto je Srbija zaista potpuno otvorenih ruku dočekala kineski kapital, nije predstavljala i postavljala nikakve prepreke dolasku kineskih investicija u našu zemlju. I evo tu samo da pomenemo preuzimanje Železare, ugovor o preuzimanju RTB Bor, ugovor o ulaganju Shandong Linglonga u Zrenjanin
$1 milijarda, ugovor za fabriku za preradu cinka u Zrenjaninu $100 miliona i tako dalje. Ono što predstoji Beogradu jeste diplomatska bitka da bi se sprečio prijem Kosova u važne organizacije. Priština lažima juri po ulaznice. Dačić kaže uložili su dosta za Interpol, a ne zanima ih borba protiv kriminala. Upravo tako, Kosovo, odnosno njihovi predstavnici u Prištini, albanski, gledaju mogućnost učlanjenja Interpola kao ostočku dasku za pre svega članstvo u Ujedinjenim nacijama. Međutim, opet se gleda tu jedan paradoks, pošto je Kosovo obeležena kao teritorija sa najvišim mogućim stepenom organizovanog kriminala i korupcije. Bilo bi zaista nelogično da takva, ajde da kažem, teritorija, oblast, pošto ne mogu da nazovem državu, postane članica Međunarodne policijske unije. Dakle, mislim da nije realno da Kosovo postane nakon sledećeg zasedanja punopravni član Interpola, da će Srbija sve uraditi da to spreči, a svakako će tu i velike sile najviše odlučivati, a znamo da mnoge velike sile se protive članstvu Kosova bilo kojim međunarodnim institucijama i da nam se da će ovaj pokušaj Prištine proći isto kao onaj njihov pokušaj da postanu članica UNESCO. I Srbiji ne ide na ruku promjena na čelu Interpola, koga od skoro umjesto predstavnika Kine predvodi Južnokorejac, s obzirom na to da je Seul priznao Kosovo, da predsjedavajući ima mogućnost da usmerava diskusiju. Jedino što treba podsjetiti da je, bez obzira što je Južna Koreja priznala Kosovo, prilikom glasanja o ulasku Kosova u UNESCO 2015. godine bila je uzdržana. Jeste, mislim, naravno je da je to možda loša stvar što se upravo tih dana desila ta promjena na čelu samog Interpola. Međutim, zna se kako se postaje član Interpola, potrebna je podrška većine zemalja. Mislim da će većina zemalja ostati na stavu da Kosovo i Metohija ne može da postane član međunarodne organizacije, da ona nije država u punom kapacitetu i naravno da će ovaj pokušaj Prištine biti samo zaključen kao jedan pokušaj pritiska što se tiče daljih pregovora, ali da će doživjeti neuspeh i da još nije vreme da oni postanu članice takvih bitnih međunarodnih organizacija. Incidenti na Kosovu, ekstremisti kod Pećke banje napali hodočasnike, vozač kamenovanog autobusa je kazao da nije bilo policije, ubili bi nas. Albanci isprečili traktor sa prikolicom i upali smo u klopku, treslo je kao da padaju bombe, čuli su se i pucnji. Pa to je sramotno što se dešava, dakle taj albanski ekstremizam je još u velikom povoju, još je uvek veoma snažan, bez obzira što je prošlo skoro već 20 godina od tih ratnih sukoba. Ja pozivam i nadam se da će malo i te međunarodne organizacije koje su prisutne na Kosovu, koje su zadužene za bezbednost, malo da stabilizuju situaciju, malo kvalitetnije da rade posao, jer ako hoćete da imamo pomirenje u regionu, da imamo mir i stabilnost na Kosovu, onda svi tamo građani moraju da se osjećaju bezbedno, pogotovo preostali Srbi koji su ostali da žive na svojim ognjištima. I evo danas piše Informer, ekstremisti divljaju posle odluke o formiranju vojske, hoće da napadnu Srbe na severu. General Rahman Rama, komandant KBS, najavio da će vojska Kosova zauzeti granicu prema Srbiji. Komentarišući upravo ovo, Lazanski je kazao opasno je, može da se desi da im Amerikanci zaista daju tenkove. Pa, nažalost, Albanci su dobili zeleno svetlo, pre svega od strane Vašingtona, da mogu da krenu u realizaciju stvaranje svoje sopstvene vojske, što međutim nije pametno ako hoćete da sačuvate mir i stabilnost u regionu, jer ako već sada imamo takve incidente, ako sad imamo nebezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, kako ćete se tek osjećati ako oni budu imali svoju sopstvenu vojsku, odnosno svoje oružane snage koji će moći da upotrebe možda za neke stvari koje su suprotne interesima i Srbije i srpskog naroda. Dakle, smatram da je jedine oružane formacije koje trenutno treba da postoje na prostoru Kosova i Metohije, da su to međunarodne snage, dakle KFOR, i da svako potencijalno naoružavanje, stvaranje nekih paravojski, odnosno vojnih formacija jedne nepriznate države koja nije članica Ujedinjenih nacija, može da ugrozi ove pregovore, da može da ugrozi neko potencijalno rešenje i dogovore, i ako
postoji nekog razuma u međunarodnoj zajednici. Mislim da sa ovim ciljem, odnosno s ovim projektom treba se zaustaviti, da jednostavno Albanci nemaju šansu da stvore svoje oružane snage koje bi svakako predstavili bezbednosnu pretnju pre svega po Srbe na Kosovu i Metohiji, a zatim i po samu Republiku Srbiju. I Ramuš Haradinaj je izjavio da UNMIK mora da ode sa Kosova. Ne znam zašto UNMIK treba da ostane na Kosovu. EULEX je promenio mandat. Ne znam zašto UNMIK treba da ostane ovde. To je rekao Ramuš Haradinaj. Ono što je danas tema na naslovnim stranama jeste ministri lete pre izbora u SNS. Ko će biti smenjen u Srpskoj naprednoj stranci? Kako će se odvijati kadrovski rezovi koje je najavio predsednik Vučić? Za sada najugroženije pozicije Mihajlovićeve i Joksimovićeve. Na lokalu će praktično ostati bez funkcije svaki 10. čelnik odbora. Šta vi mislite? Pa to je svima jasno. U samoj Srpskoj naprednoj stranci postoji određeni vid nezadovoljstva što se tiče određenih angažmana, određenih funkcionera sami koji možda nisu postigli određene rezultate koji su se očekivali i zaista taka jedna velika stranka koja ima sve resurse u svojim rukama, koja je na vlasti na svim nivoima, mora da ima najkvalitetnije moguće kadrove na svojim ključnim pozicijama i smatram da je dobra ona najava predsjednika Aleksandra Vučića koji je rekao da će na sledećoj skupštini, kongresu stranke biti promenjeno dobrim delom rukovodstva te stranke. Smatram da je potrebno pružiti priliku nekim novim ljudima, nekim možda mladim ljudima koji do sad nisu imali priliku da pokažu šta znaju, a naravno određeni kadrovi koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate, koji ne uživaju podršku ni članstva ni građana, trebaju možda da promene svoj angažman pa i sam posao. Dosta ima kadrova, naravno, stranke koji rade i kvalitetno, ali postoje pogotovo na lokalu ljudi koji možda nisu opravdali poverenje ni same stranke, ni samog predsjednika Aleksandra Vučića, a zaista verujte da postoje mnogi kadrovi koji možda nisu sad dobili šansu, a za koje treba da dobiju u narednom periodu kako bi naravno i sama stranka poboljšala svoje kadrovske potencijale, a onda će i sami rezultati doći na osnovu toga. U svakom slučaju čekat ćemo mart otprilike sledeće godine kada se najavljuje ova rekonstrukcija. Ono što je svetska tema broj 1 jeste ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Novi detalji o tom ubistvu ukazuju na moguću umešanost dvora u Rijadu. Princ je znao za smaknuće, pod znakom pitanja, zadavljen pa iznet, umotan u tepih. Ono što se pojavilo takođe jeste lažni Kašogi, operativac Mustafa Al-Madani iz saudijskog 15-članog tima koji se sumnjiči za smrt Kašogija. Vidi se obučen u Kašogijevu oduću sa lažnom bradom i naočarima na snimcima koji su nadzorne kamere u Istanbulu zabeležile na dan kada je novinar ubijen. To je javio CNN. Pa dobro, znate, Saudijska Arabija je država koja je možda najviše autoritarna i koja nema razvijenu demokratiju kako poznajemo u modernim razvijenim državama. Međutim, Saudijska Arabija ipak ima taj neki autoritet u međunarodnim odnosima jer su pre svega strateški partneri Sjedinjenih Američkih Država. I to je možda veliki problem Vašingtona i tek će se to vidjeti u budućnosti koliko su ti njihovi odnosi sa Saudijskom Arabijom problematični za njihov, pre svega njihov autoritet, njihov ugled u svetu, jer zbog ovakvih događaja mora Rijad da snosi neke određene konsekvence. Ali bojim se da same Sjedinjene Američke Države, to je Donald Trump nekoliko puta istakao pa se povukao, nemaju jednostavno snage da oštrije sankcije, oštrije kazne možda Saudijsku Arabiju, jer mnogi poslovi Vašingtona zavise upravo od Saudijske Arabije i njihove vladajuće dinastije. Ne zaboravite da Saudijska Arabija uvozi, odnosno kupuje oružje od Amerike u vrednosti između 100 i 200 milijardi dolara godišnje, da izvozi veliku količinu nafte, a Saudijska Arabija naravno i u poslovima sa naftom veoma utiče da dolar bude i dalje glavna i ključna valuta u svetskoj trgovini i zbog toga neke stvari koje ne bi smele da se dopuste kao što su ovo ubistvo novinara ipak i dalje prolaze u toj zemlji. Hvala vam mnogo što ste bili gost našeg programa. S nama je bio Mišel Zubenica, politički analitičar.